Hah? Kamu tidak? Bawa ke apa? Meban roh teman? Meban sungkon. Ah, resep. Pun. Pun mapun inga. Pun. Sudah. Pun, malay bani. Pun. Mapun inga ni nak kelabra. Pun. Pun mapun inga ni nak kelabra. Lama pingai dia ma pingai tu. Memang ada unga. Kamu tu senang pingai. Pun. Bon kai. Pun. Dekat leban ciung. Pun. Cak, pah jauh, dah lama, lama. Lihat boleh kebar Leban ciung. Cak, orang yang berdekit, cak, dah lama. Boleh pakai dia kena cak. Dah mendik dukit. Lihat, nikit korban payut. Allah ya. Lihat, cak, Allah ya. Pun, mapun inga ni nak kelai pi. Antara nanti sama tak apa. Jika tu senang nyupon bapa, ang upay melai. Hampir awal tu tin, tas pengen nalai kira. Soalnya, tawal ihun lek kami lek nyupon bos lari jauh. Atau, em kuat lagi dor kemat puyol lah. Bye. Pun bahati kan berdamit na sumar kan. Buat hang pun. Jadi muncul karang kaya, kacau perkara itu sabda kan. Bah, yule dasan pun gam tay, yule lado jungai naka. Wadim le ur gam tay dah, am lado ringa wu jungai naka. Jadi yule udah subio jungai, ukuran naka. Meban, iki me yos nafsi me ni la kelas mele amdara. Kyo neban. Ambil apa? Ambil saya, madam amrita kamu singa yo dor kemat mele de pha. Kena madeng aku abot. Tapi meban ngaku asmut tip tu mak kena nga yos nafsi baje mene. Ambil apa? Ambil saya la kelas mele amdara kamu ni. Orang tu por la kelas tahap dah kelas inong, tapi yang aku bela sukui bela kelamera, karena nong ngai cami bo nem sahaja ni mah. Sahaja ya. Bo cami ye nong ongnya, bo nem sahoi me. Hoi mahwa ngar ke bela mita sukui bela ngar kau ningar sumusian sama mah. Apa rebe tu? Ngana ketle berang apa jamai na yos nafsi amesa, hoi amesa. Kaya ako nagmuksad ba iti snafsi man saman. Iya bimukon saman won me. Maday mo snafsi mi manakana me nga ta nang stinong.
Khynnah ma dengar. Nam tu yang mana kai. Tahap la kelas mesti kalau mesti man pun dah mila kelas kamne. Kalau mesti terlalu memang gusnya. Istiu mesti ai. Tiap ngayo Khynnah lah bagi kita. Dibera kelas mengayo lah kelas bagi. Pas medan mete doang kami kamte wa cuti kemesnya tam. Dahun ne usah tamai habla kelas mi kalau mesti terlalu kesni snya hai. Doang mi menam teman emas ta sama itu ngasuk si seyung. Mereka mesti terlalu kelas ansap ai nong wa peneluk sabe mai di man lami harusnya si mai. Snya hai. Happen dah me wa da peneluk sabe mai. Dong, ni yung may ban. Itu waktu tu nak. Beli mana dong? Con. Ơi con. Saya nu lah ni dong. Bữa em can xin nhiều thì con. Saya ni bang. Opsi salah. Song bang ni. Saya nu mau pulai tiang ko. Bữa lại xin đi với ban xin nhiều. Mai bang. Tiap mai bang saya nu. La kelas lam dar tetap sabda lah. Iki pra kelas Phet. Terusnya orang emang man kelas na. Kamu thay kata man kelas Phet. Em biết lấy kelas gì? Ya khi mai em cầm phiếu. Khi mai một phòng nữa. Phi cái bề mẹ ban. Nga sao vậy? Ya khi em tự mai em cầm vô. Nga đã. Nga cái lọ. Hả? Kamu tak? Bawa kenapa? Mai ban rau teman? Mẹ ban sinh con. Dasar kata. Ngai em rong ngai tang siap tiền le. Kelas ule em dera kerli ole ong ringa. Ngai terkerni rete tu cheno ne. Kata jahan no poyong usah tu cheno layo. Yang menteri pajak poyong tabo em mama. Mai ban. Ya khi me tu biar the me. Kaya kata pak me nga. Ini kata. Em ko perlu litau me ta pat man. Ko perlu kata pak me nga la mak. Deh, ambil ada milik kelas sampai yang ko perlu pak me nga ne.